Tapi lagi di IndiHome mau nyanyi, nanti tungguin ya, karena ini syuting tapping jadi belum tayang hari ini. Dari tulang rusukku sebagai pelindunganku, kamu telah lengkapi setiap kurangku, membuat jadi sempurna. Tak ada cerita yang seindah kita, seindah depan awal. Aku dan dirimu tercipta selamanya, bisa indah layaknya tentang ciptakan dari tulang rusukku sebagai pelindungan itu. Iyana इरादे फिर सिजाने के नहीं लाना, तुम ही आना. मेरी दहलीज से होकर बारी जब गुजरती है, यहाँ क्या रूप कैसा हवाएं भी बरसती है. Ini lagi jalan Ahmad क्या होता है बिना दिल के दिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर सब्र तुम ही आना. Dan Cepi ke Balikpapan mau banget. Koi to rawogi jo mere ghar kahati hai, karo picha sadao ka, suno kya कहना चाहती है. मुझे मिलने खबर अभी तुम नहीं आना, बहुत आई गई यादें मगर सब्र तुम नहीं आना.
COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti Kamar dijamin membangun belum Pakai Shopee belum COD. rekaman. Hah? Enggak, Bang Ridwan. Dil kopiar kararan. Dil kopiar kararaya. Na 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 na. La 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 la. La la la. Dil ko kararaya. La la la. Coba sebutkan satu nama pemain sepak bola. Ronaldo. Kak Ian, kapan ke Jakarta? Dil kegaraya, la 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 la. Ya da da, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh tanggal 15, oh bulan depan Pi. Apa? Ini yang Karel. Ini. Salah terus gue. Dil kekararaya. Guys, selamat salam saya dari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan masih syuting Jumat berkah deh. Masih syuting nggak Jumat berkah minggu depan? Belum ada siapa? Belum ada ini. Ih, ada Hani. Ya sumpah. Ini. Hani, yes papa. Hani, papa. Tisunya no papa. Aku ada di India Home. Salam dari Sangato. Waalaikumsalam. Aku ada nyanyi. Nanti akan tayang, dikabarinnya nanti di Instagram pasti ada. Kok aku ngantuk ya, Wak? Belum nyanyi lagi. Aku udahan nih guys. Aku mau charger HP. Dadah. Assalamualaikum.
It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love